हाग्रोना लानानै खैथाखौ हाग्रोनानै जोंनि बे फांसाखौ बेखेवनानै खावलायबाय। ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम शांति ओम शांति ओम। আজি পবিত্ৰ দিনত আৰু পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা ব্ৰহ্ম সমাজ আৰু আমাৰ হোজাই জিলাৰ কাকি আঞ্চলিক ব্ৰহ্ম সমাজৰ যৌথভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা নৱবাৰ্ষিক ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ মহোৎসৱৰ উদযাপন কৰা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু সম্পাদক মহোদয়, এই মহোৎসৱৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন দায়িত্বৰ ধৰ্মপ্ৰাণ আই আৰু বাবাসকল সকলোলৈকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে যোৱাকালি আসাম ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছিলে, তাত মই গৈছিলোঁ। আহি পাওঁতে ৰাতি 2টা বাজিলে আৰু মই আচলতে আজি প্ৰগ্ৰামটো অহাকালি বুলি ভাবি আছিলোঁ। যেতিয়া ফোনটো গ'ল মই খবৰ কেনেকৈ আহিলোঁ আৰু পলম হোৱাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা এটা দিন। আমি যদি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি ধৰ্মক আগুৱাই নিবই লাগিব, ধৰ্মৰ প্ৰতি ধৰিব লাগিব। ধৰ্মৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই নিব লাগিব। আমাৰ সতি সন্ততি পৰিয়াল সমাজ আমাৰ যিবিলাক কুসংস্কাৰ সেইখিনি আমি সুসংস্কাৰমুখী কৰিব লাগিব। আজি কেইদিনমানৰ আগত আজি আমাৰ দীঘলী মাজগাঁৱতে হোজাই জিলাৰ উদ্যোগতে আমাৰ বাথৌ সমাজেও তেওঁলোকৰ ধৰ্মক আগুৱাই লৈ এটা মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছিল। আৰু আমাৰ এই কাকি টিমৰ কথা থকা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আজি মুদলি কোনো ফলেৰে নিজৰ ধৰ্মক কৰি ধৰিবৰ কাৰণে যি অনুষ্ঠান থাকি আগবঢ়াই সেইটো ভৱিষ্যতলৈকে আৰু ইয়াতকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ হয় এইখিনিয়ে বাবা ব্ৰহ্মদেৱৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু বাবা ব্ৰহ্মদেৱে আমাৰ এই সমাজখনৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত থকা সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক কুশল মংগল ৰাখি বিগত দিনটো তেনেকৈ সুখ শান্তিৰে আমাৰ দিনবোৰ অতিবাহিত কৰালে অনাগত দিনটোতো আমাৰ দিনবোৰ সুসময় আৰু সুন্দৰময় কৰক। এই ব্ৰহ্মগুৰুৰ ওচৰত মই সেৱা জনাই সকলোৰে ওচৰত প্ৰণাম জনাই মোৰ ওচৰত সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। Kami sampai ke dialah di sini sampai ke Bombay. Ada जोंनि गासैबो बाहागो लागिरि बाबा लाइमोननिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय। मानगोनां देशफोलेरा उरायो पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्मनि थांखियानो मोनसेल', बेनो जाबाय मुलुग गोजोननि थाखाय जोङो इसोरनि मुङाव आहुति होनानै सिबिनाय। बेनो जोंनि असे थांखिया। जाहाथे इसोराबो गोजोनथों, जोंबो हारिमुनि जिउआव अराय गोजोनै थानो हाथों, बेनि थाखाय जों बर' ब्रह्मनो खुलुमनो लुबैयो आरो। दा जों अराय मुलुगनि गोजोनखौ लुबैयो आरो मुलुगनि गोजोननि थाखायनो दिनै जों ज' जानानै इसोरखौ जों सिबिनो साखाफारा जादों आरो।
दिनै बिनिखायनो जोंनि आसोल गिबि फिरफिलायानो जाबाय सुद्र नारायण। बे सुद्र नारायणआ जोंनि अलौकिक फिरफिला। बेहा दामनो रोङा, जिनो रोङा, जोबनो रोङा। बे फिरफिलाखौ रावबो एरस्लायनो हाया, फुस्लायनो हाया। बे फिरफिलाया जोंनि असे फिरफिला आरो मा। दा जोङो लौकिक समाजाव जोङो जोंनि लौकिक फिरफिला हिसाबै जोङो नैबे जिनि फिरफिला जों गोमो गाबखौ जों लादों आरो मानसि। बे जाबाय त्याग, माने गावखौनो गाव इसोरनि खाथियाव फोसावनाय। आरो जोंनि सय रिपुखौ दमन खालामनाय, सारि अन्तःकरणखौ गोथार गोग्गो खालामनाय। बे जोंनि त्याग, बे सिनखौ लानाय जादों आरो मा। आरो गेजेराव जिथु सुद्र नारायण, बेनो जोंनि असे फिरफिला। आरो बे सुद्र नारायणनि मुङानो जाबाय ओंकार। गेजेराव ओंकार दं। ओंखायनो जोंनि प्रतीकआ सुद्र नारायण। सुद्र नारायणनि मुङा ओंकार। जों बेखौनो फिरफिलायाव जोंनि सामाजिक बिदियाव जों लायो आरो मा। बेनिखायनो जेरै जोङो इसोरनि खाथियाव मुलुग गोजोननि थाखाय जोङो इसोरखौ सिबिदों, थिग बेबादिनो जोंबो जोंनि सारिमुथि जिबनि थाखाय बिसिनि अभाब अभिजगफोरखौ जों सुफुंनो थाखाय इसोरनि बोरखौ लानानै जाहाथे जोङो एसेबाबो जों सुफुंनो हायो, जों बेखौ नाजानांगोन आरो मा। माने जोंनि ओंथियानो जाबाय मुलुग गोजोननि थाखाय आरो सारिमुथि जिबनि रैखानि थाखाय जों इसोरखौ सिबियो आरो मा।